futhi ngempela sibhala ukuthini lesikipha sakho awusiphakamisa ukuthi besibona kancane awuthi ukuphakama kancane futhi stop crime and drug abuse usithatha besikipha bafu hayi kahle lesikipha manje liqiniso ngisithole empahleni kade iphuma efleet na day lahlwe indala ngokuthini phela nami kusinawa nanginalutho ongaphatha isikipha ngashiya ufake emzimbeni yes ufake emzimbeni ukuthi ya manje awubanga usafunda anti sibhala ukuthini ufunda yonke lonto phela mina kahle ngokuqinisa angifundanga ngisho esikoleni angifundanga esikoleni ngabreaka irecord embe ngalendlela ukuthi ngagcina sengixoshwa ngiyobona ngisahlile ekhaya manje yazi abantu bathini bakhala ngesingisi sakho nje yabo nje isikhathi usesihlahleni uthi yes I'm there ya ngisho umphezulu yayinzima kakhulu phela yo holiday sir sleeping here yes yazi ngempela kodwa mina ngiyasizwa isigidi sakho bafu sishakho siyanqamulela sikhuluma into le ofuna umlayezo bafu manje into eyinkinga na professor njengoba ngayanga esikoleni isingisi buke sometimes singisi kancane kodwa ubona ukuthi wena ngiyazama ukufana hayi uyanakhona yes kule bangasazi nje kanhlobo ngisho ukukhuluma kwawo wona lo yes bana akayazi ubona nje akayanga esikoleni mina ngcono nakhona into yangiqoshisa into engekho nje ukwazi umfundi kwenza lezi zinto repeat lezi nje wasumuntu seqo inkulu leyo nto ukwazi umfundi isimanga masiya mawuhumusha lo mbhalo uthini ngesizulu ngokucabanga kwakho lo bhalo stop crime and drug abuse stop crime and child abuse drug abuse or drug abuse shoot kahle uthi gebengu abehle aphele aphele nje nya ugebengu and futhi singavuma ama drugs asihlumeze manje yikho namthi vele isingisi ngumuntu osiphambanisayo lo drug abuse awusho ukuhlukumeza ama drugs noma uyihlukumeza ngezidakamizwa drug abuse ama drugs ayahlukumezana nje bachaza into kanjalo drug abuse abuse ukuhlukumeza kahle ngimese kuchazela abuse ukuhlukumeza udrugs i-drug lokwelibhenywayo lelimpela esidlayo ilona ke drug noma yazini siyacela babukeli be-MPTV1 mangakhona ungasihumushela lawo amagama ngaphansi kodwa siyaweza ukuthi abhekephi ongasihumushela nje wona siqondise lona ukuthi cha lamagama asho ukuthi siyojabula siqondisela khona la kwi-comment box bafo sagcina awuphinde ubingelele nje uzasisuthi umfoka bandla ngoba ngenza kuba khona umuntu oqala ngala episode ukubona mfowethu yebo kunjalo ngosami sanibonani bantu bakithi ezweni lasekithi umina siyabonga ngokwambhele isibongo ngokuzalwa le eMlazi emshiyeni kaya Bibi kakayi eMlazi la ngikhulele khona kodwa amakhaya leka Swayimani uDlamini ngasenamba 9 manje nje wasengibuyile ngizoqhubeka nala istory ngagcina ngasiqedelanga ngizoqhubeka nezinto ezinye esingexoxanga nomfowethu ngiyabonga Nkosi sagcina ufuna ukuhumusha indaba kamfowenu owalimala kuAlice wena ungekho useselokishini yes hayi impela kunjalo Nkosi yami leso story sona ke ngikusichaza manje ukuthi from ezalimala ubhuti walimala kanjani wehamba nobani kanjani kuseyizo njalo inkinga zeyidaka yes isayizona zonke ngoba sinje na ubhuti omnje shosho basihlala emgaqweni ingenxa yawo ama drugs ezidakamizwa lezi should lapho wasengiyocela ke futhi nabantu bakithi kube ibona abantu abadala abahlala abanengane zabo beyibonise bazingayenzi into eziphetha zingazwani nabangani ingapheki nabangani ngoba ezogcina sengena esilingweni benze into eziphethayo egcineni nangu mfowenu uAlice should la kahle la ngingekho mina ngingapha elokishini intuzo ngangivashela umamncane shuthi ngokuhamba kwami ngihamba vele ekusena senze istofu nabo bafeli labo ngoba kokumina ubhuti wami unkanyisa uGoliath esibashwe no uyiqale ukuthi istofu leso nanenzeni yes leso stofu ngathini mfethu sabamba umfana inkunzi ekseni la eBorder Park kanti umfana mase umbamba inkunzi wena mfethu kwenzakalani la izoqhamuka umetro sibaleke sibreeze singene kuphi singene eMaskandi bridge la sibhema khona sibreeze nqamuka ibhuzu usibhekeleni
waqhasha inhlasi sahamba sayongena emaskanda mesifika ngaphakathi wabusuku ubaba even ngisho lo baba lo mphathi okapteni lo ubaba lokhu bomzamo lo uphethe kametro wena wafika emaskanda washisa zonke izindlu ngokuthini wayifuna thina esifunakala sabonakala ngisho kwicamera ivideo yethi ikhona ngisho kwicamera sibamba lo mfana inkonzo umpuca ifoni P9 esanda ukufika ngalozo ikhathi amva kwalokho shuthi wangasithola lo baba basele washisa zonke izindlu lonto yazavela ngisho endabeni abafana abawu4 abaqokoza sebenza abaphethe isibhamu iGlock E9 ababamba umuntu inkonzi lapha ngaseBorder Park no mele ikhambise amaphoyisa emasiqatala cha phela manje ulalela hayi ukuthi into phela vele lesayijeza ayisingayijeza imizi woman boys story ngesichaza lo ekhaya ngisuke ngichaza istory vele esenzeka sadlula ngithi ngajeza yes ngoba igcine ngiyaboshwa mengaboshwanga ngibulawa ngumchapchapa induku manje kabo ngomdinanja yes njenganathi nje leso stuff leso egcineni isipresso saba khona kwacula abafowethu baboshwa mina ngasindiswa nakhona ukuthi ngisayingane ngazehlisa iminyaka ngaphuma ngebheli bangidedela attenda ngaphandle icala zela hoxa nakuke okay shuthi emva kwaloko ngakubona abafowethu laba esiphila nabo labo siphandana nabo nami mfuthu lo wasedladlini ngibatshela bafethu sacanga ukuthi ishwe lokushin ngavela nginayo imadlana ngizathe sihlabe ifona lo muntu Samson idayisa sakhathi imali bathina bafethu ayikho iflop hamba nasi ipipe ngenxa ukuthini asifuni ukuthi le pipe ifloat yabo right uhamba nalo lokushini uyozibuya vele intambama ngekhathi kanti abafethu basazophuma emini sebeqeda ukubhema bayidla imali bayiqede imali yale phone bathi beqeda ukudla le mali yale phone abafethu sekaba kwenzakalani sebeyahamba bayophanda okwesibili sebehamba bodwa manje bangabo 3 mina kuphela ngekho ngoba ngisentuzweni umfowethu ahambe nabo bafethu bayogudla ngale alise preaching nali preach lephansi eliqhumela la ePlace Station futhi abafethu bavele bathi webotsha yaziphi la bafu awuhluthe le phone lempatha le lo muntu irazo nje sikhulu lesindala eyibhokobhoko isikhweqevi nje impela serazo sibeke le phone endlebeni siyakhuluma semini kaBhahlambo 1 Yosebenza bafethu imfethu ePortsha futhi telefoni sizokubhoga thina siphethe imess. Uma ukuthi siyagoloza siqabulela ummesa sesikwazi. Abafethu vele kwenze njani? Bamnyeke umfethu ayihlwithe ngempela. Xa meyihlwithe ifoni ubafo ayidlulisele koyedwa phakathi kwabo labafethu. Lo munye enikeza uza kwabo lo munye bavele bafohloze bebaleka. Isidumbu lo mnini wefoni lokuyena yena bamhlise le phone uvela uxavuna ubafo ubhuti wami ngqi bethu aje umuntu kufaka phethe ngisho ummesa abantu abaphethe ummesa ekubona mali bembackup labo wosu bavele babaleka cabanga bamshiya buka siphathi nebridge lapha kalisi buka into eyenzakala la ubafo nje umbamba isidumbu athi umuntu athi uzama ushanga orathi uyasulisa ivethane simemeze kanti uzothi samemeze beqhamuka abantu bakamasipala yazi abantu bamasipala mhlamba ngani mhlawumbe more than 25 noma 30 baphethe obhushu baphethe ngisho amafosholo ipeti baphethe yonke into bamathuluzi ngisho umshanelo lemidile kushanelwa ngoplastic abasayo osebenza bayiqulu bambaningi ebafavela bonke bazombulala labantu ngento abantu baningi ngaka bamasipala ogqoka orange avela ubafabambele preach naqhuma shone ephansi angisuye preach nePlace Station yaphansi lapha kuJantshi indawo ende ekude mhlawumbe ngazi ba u30 floor noma 20 floor aqhuma esuka phezulu yaphansi aphohlo wahliphuka ingalo leyo nyawo lahliphuka labheka phezulu ithambo sebenza lokho nginhlanhla ukuthi nje ubeqhuma phezulu uzoqhumela kwabanye osinawana acela usizo ukubona bammelethe bamyise kuphi la ngasePlace Station elokhuzaneni kephi la erenka semlas 4 bamlelise khona umgaqweni bamboze umfonele ambulance afika ambulance amthatha wahamba esibhedlela mina ngathi ngibuya ntamba malithi lokushini ngiphethe sona lesibhamu ngathi ngibuke lokushini hawo ngezwe ngumfana omncane engahlangana naye uyeshushubela ubheme iclue engitshela ifethi siyahamba kanjani ugrenda emoja bra isiyazi mfethu ngibona ubhuti wakho sathi ushawa igwebhe manje usesibhedlela unya uhlephuka eliphelile fucked up engingakholwa nami ngingabelieve nangempela ngihlaba itext emsana ngiye le hospital elokhuzaneni emshiyeli isikephi Edington ngifika eDington la ngubafu ngempela unya oliphetukile lithe ithambo liqhoshile lithe abamfaki lutho abamenzi lutho awubafu kunje yini kwenze njani siyangichazela kubafu isitori ukuthi hayi bafu kahlahla mina ngisuke la emini nolova sami sobamba inkunzi usungasekhona usuku lokushini abafethu bathi bazongibackup ngibona bephethe ummesa sike bemva kwaloko siyathola abafethu babaleka bangishiya nesidumbu lo muntu usexavuna mina ngalimala nje ubona ngisho emfethu kodwa ngikale inyembezi cabanga lapho
odokotela namanesi lawo angibekele eceleni angitshela ukuthi mfana sicela ukuthi usayineke la uvume ukuthi bhuti wakho uyavumelana ukuthi anqonye unyawo ngoba li-fucked up ngesakwazi ukulisave ngesikwazi ukufaka ukhonkolo ngesikwazi ngisho insimbi ngeke isalunga ngcono nje sinqoma straight angathi ayikho inkinga ngoba yena uvumile and uzosayina nami ayikho inkinga ngiyavumela lokho ukuthi anqonye unyawo wasayina-ke kamnandi nawasayina aqeda emva kwalokho wayisho itiyeza njengoba sengibuya ngesonto elizayo senginemali ngizombheka khona esibhedlela nobafu naku-ke sengifika ubafu la senginqonye unyawo sefaka ngisho ibhandishi kanjalo after that ubafu waphuma-ke esibhedlela uphumela kuphi khona la eThekwini wahlaba iteksi eya kuphela elokishini eMlazi ngasekhaya wahamba kohlala ekhaya isonto elilodwa awabuya nje ubusumbone sela eThekwini yena ubafu ubhuti wami engizalwa naye uyena lokhu manje uyaphanda phanda robotini asaganga uyena-ke lo wakhubazeka walimaza even shuku manje ukhona umfowethu sengisalwa naye engumlama kanje sikhule naye and futhi sisiganga naye kuyena singabambeki kumina naye kuphela laba abanye nje abo-3 abafana laba engikhule nabo abadala nginami abagangi baqondile bathi suyi basebenza umina kuphela nalo mfowethu kuphela ngenxa sibhema lento iwunga ukukhulume nezingane zabafoni uzazise ngempilo enibhekene nayo ukuze nazo zingagcini zithola zesesimene ezinjengesenu mfowethu entweni enjalo ngiyenze wena mfowethu sometimes mengizofona noma ngivakashe elokishini manje inkinga ngiphela ngisanesitofu esishisayo saselokishini esinzima ngalendlela ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngiyovela ngaphandle ngizofika ebusuku ngiphinde ngihambe ngabe uyintathi impela kusamnyama yonke into ngiyenze ngobusuku ngobumnyama ngoba ngaye emini yobungidla bengifele kwenzakalani mfowethu lapho ngakhanda enye flop embi kabi yokugcina ngaqhezela omunye ubaba lo baba lo ngathina namfowethu now uyi-owner like ama-taxi abomnandi nje ubaboro right lo baba unama-taxi unama-quantum unenkampani futhi ethatha obhini labadoti emgaqweni namatruck lo baba lo shuthi ngangena emzini wakho uyi-stays like yabo big ladla nje i-stays and lo baba le umuzi wakhe unegate leli presswa ngebhathini yabo sengathi i-suburbs like indlela lomlungu indlela amnandi ngalo baba kuthiwa baphungula unama-taxi abhalwe slow jam akekho ongawazi lemgaqweni lama taxi lawo kuthiwa slow jam uphungula lwaka-L eMlazi wangifuna wazi kwathi ekugcineni wayo wayongibamba yena waqeda inyanya wayitsheti vele ngifila ngifile uba kuphungula waseMlazi khona lapha ngayenza enye iflop ngalendlela ukuthi namanje sisashisa leso stofu kodwa ngenxa yokuthini mfethu wangibamba umfowethu uyena omakhelwane wakhe wahamba umtshela ukuthi ngilayithe kwini wangifuna itheki lonke mfowethu yazo engifuna nginabo lova la befuna nganoba befuna ungiqashula noba befuna ukwenza kodwa bahluleka mfowethu bahluleka nje ubona ngisaphila manje lokuphunyuka kanjani nakhona uphunyuka phela ngiphunyulwanga nje kalula nje ngaphunyuka kanzima ngalendlela ongavalelwe endlini wena ngisuswa kuplese kwini ngenxa ukuthi amaphara ayave inkinga amaphara bakuthi amaphara kudayisa ngiyosheleni isent yazi iphara nqene ukuthi uthi emfethu lalela nginjonjelwe la 87 ama-wheel cap noma nginjonjelwe istiro emotweni ukuthi ebhala u-GP kanje mfowethu ngino-30 rand manje ngakubhema esimo sethu uyangikhombisa ukuthi uba wenze loo nto same time livuma manje lithi hayi imali arazo ngikukhombisa ukuthi uba lo wenze le nto lihambe same time longipempe ngenxa yokuthi lincengele u-30 rand lokuthi libheme le nto udukudu lwabisha dethiwa ubona nje mina izijambe ngize ngicishe ngilemala ingenxa yabo usinawani usinani bayathanda ukudayisana akudayisa ngesenti ngahamba kanjalo wenze buka-ke la into engayenza enzima kakhulu nzima awumadoda upilikide wathi ngentethi kuyiseminyanyana nje la ngithi ngiyadlula igethini kulomuzi wakhe lo baba lo kwathi kusulakele khombisa akho umuntu labantu bakhona abaphumile ngoba ngisho igate le ngengedi wemfowethu ngicela ukutshela ukuthi into engayenza ngaphela ngashaya umthangala ngeqe fence ngingena ngaphakathi kulukuthi ngingena la ngaphakathi ngiyaqalaza izinja zikho vele lapha ababana ngisho umdlwane inja lo baba angazi noma akayithandi ayifuyile nje inja amakade kuphela lezinto ezincane ekhona kuthi ngaphakathi mangena ngaphakathi la hambe ngamadolo ngithi nasi sliding tonga le ngemuva se-aluminium
ngala isicapha lesi brown lesi evulwa lesi dining room ngibona sinzima ukusiqhekeza sona siqheze kalula akungiye ngale ku sledding door lesi elimina ngoba sona esilula ukuzivula ngiyakwazi and blind ukuzivula ngivela ngithatha screwdriver lesi flat ngisifaka nje ngiqhumbu kanye semthembe ngibe ngisipusha ngibe sivule kamnandi ngibe ngena ngecala kukhulu ukuthi ungaphakathi mfowethu cela ukutshela ukuthi ngathi mengena la ngaqonda straight eCameroon la ngoba ngemasipho usoma businessman obviously imali unayo ukuthi mengena ngingene ngithi ngithi la eCameroon lakhe kuhlotshisiwe kuhle ngempela yakhombisa ukuthi hayi indlu yami nomzane uyayibonakala inane double bed yonke into kusethiwe nje ngendlela ekube content akungiphela umattress ngibhekela ngaphakathi kubhesi ngoba phela abantu bayifihla imali abebeke isimo kanjani ngithi ngiyabheka yilutha ngiyithola le mali kube content no why into kumele ngiyenze la eyodwa akungishone wardrobe ngibona kanti ngibizwe yiyona le mali wardrobe ngazi ngathi mengithi ngidonsa nje ishalofu kanje eyinayo imali ihleli ithuli ithi 150 rand bodwa kanti le mali yela la ko 18000 some change imali angazoyisa noma imali yama cash up nabantu kunama tax babu right buka ke kwenzakalani la konke le mali le angibala indiningi akuyibala nje khona la ngaphakathi ngibe ngigoqe ngishafa kamnandi emasendini ngiyakutshela ngibe ngihamba ngamatolo semthamo ngiyangale dining room kunezinto vele la ehleli kamnandi trucks njenge laptop yakhona ilaptop kule impela enza ngawo umsebenzi ngoba yona ikhala ngawo kakhulu bese kuzoba ke yiloko kunyeka into ezincane abo DVD na iplasma ngayishile enkulu kakhulu engayeqhulule ngokwesemini angisongisha umzangala ngizongihamba buka into eyenzakala la njengoba ngisha umzangala kunepare lodwa lomfowethu esibhemana lo kanje la ngibona mina ngisha umzangala and ngiphethe uplastic ngiphethe nale laptop isesikhwameni sakho mfowethu ngicela ukukutshela ukuthi la phela usuku loqala yangajump utho mina sengidayisile izinto kamnandi grand senginemali ngibhema singopha ngahle ngeza la eThekwini buka usinawana bamfaka emotini bahamba naye beza naye la eThekwini wathiwa wena usikhombisa kuphela usiya ukuthi uhlala kuphi nethi bathola kanjani wena buka phela into enje ukuthi bathola ukuthi umina mfowethu usinawana lo sengipimpile ungidayisile bamthembisa lo nginikeza imali washo ukuthi usiya umbonile sha umthangala emini kapha and futhi yena kuyimanje ngiyamazi lapha emakhona singakubuya naye fresh eThekwini buka ngento eyenzakala la same time ngqui labafethu bafika eThekwini bayipakela apha ezansi ngaPark Street imoto bahambe ngenyawo bapha eMaskandi thwalalela isinawana wena uzongena umbize lo mfethu umkhiphele ngaphandle vele wena usinawana uzokuthemba thina ngezivele yena ngempela umfethu afika babapakise lapha ngaphandle eMaskandi gate la khona ukuthi ubangene ngaphakathi abuye nami fresh lo mfethu uthini kuwe cabanga ubungishaya ngesikele msimnene nje siyayazi ngihlabe manje ifoni isiqweme ngicela siphumelele la ngaphandle kunebhaya ngifuna ngizolanda imali ngiyodayisa nasi isiqweme uyiphethe yona akayiphethe ngikhombisa ubali uthi nayi la ephaketheni uyabona ifoni samsodayisa engiyabamba na maplazele yabo ngihlale ngithi ngibhorokela nginalutho asambe mfethu emva kwethu kwenga ungasenalutho awu 3 days fakole 18 ndoda ntwa fakole hey buka into eyenzakala la ngwi sihlaba ilokhuza ujantshi la sizongena kuphi lo poto lomncane sizoqhamukela la phezulu la ngendlela le ekuyona ehamba abantu abazongena ngaphakathi leMaskandi sathi siphuma nje hayibo ngibona ngensizwa mfuthi iqoke kahle iclean and ezingijumpisi nazo zimngaqaqwanga abantu bothuba umlapha abantu bothuba umlapha abangijumpisa abana king ngithe mfuthi kanti lepe ibhalo lisho ngoba ngiyabona ukuthula ke avela khombe umfowethu ozambelayo namfowethu futhi akahlangani ndaba namafoni uyazambela athi nanga nibhayiliza ngala sizohlangana nabo kanqamba manga naba labantu abazongilanda la hayi mfowethu ngezwe ngento wathiwa nje kheqe wathi mfana wami la linga ubaleka ngobaleka uzozwa ngento manje ngena le booty ngoba qhamuka imoto idunu sihamba ngo reverse iza kumina straight wathiwa khona udungela phakathi hayi ngabamba nami uthi ayijumpile ayikho into engayenza ngiyabheka awu kuMercedes umani nguzunguzi ngiyabona kuphunga lo baba lo kunomkhaba omkhulu yani babubhongola lo slow jam wathi ephuma nje wathi nayi le njalo wathi ngcono wena ibambele le nje cabanga ngithathwa manje ngisusa le eThekwini usinona lo sengimuli uyangidayisa uyangibulalisa le nje ngithathwa manje la ngifakwe ebhuthini kuyilwa nami kuphela okushini emlazi ila ngani umqashula noma kuyenziwa buka into eyenzakalayo hlabe siqhume sithi shwi emlazi ayimsifike lokushini hayi mfowethu hayi lo baba bangivalele kwenye indlu thwalalela emfana ufuna uchaza izinto uyidayise kuphi
kanje and then mina nemali futhi siyayidinga ngoba imali siyazi ngeke ungayiqedi le mali kanti abasengiphuphisile imali sengiphuphisile sengidlile futhi nemali ethobheni into oqala ngedayisa okay ayikho inkinga so hamba ngiyokhomba amakolekole vele ngodayisela la eSan George eThekwini okay ayikho iflips ubuyela khona imoto nazo patrol wamahala kulela ngiyabona ukuthi yabona ngiyabhlanelwa ngempela ukuthi hayi impela ngiyaqedwa ke ngiyolandela izinto mekubuya lezi zinto zonke wathola into zakhe zaphelela obviously ngiyanquma ayina ngempela hayi mfowethu kwaphoqa ukuthi kumele ngiqondise phela umuntu phela sometimes ibuyijump futhi ngale ndlela ukuthi kufanele ukukhombe uqondise umuntu ungadrayisi ungalokuzu ngoba ngempela uyathiwa manje awusho ndoda uyidayisephi into ukuthi sometimes ngihamba ngiyokhomba ufuna ngibone ukuthi ngizonqunywa la ngiyenza ngempela ngicela ukutshela umfowethu zanokha mfowethu endlini yalo lo ikwala le qashingo la qashingo le influence la Park Street buka into enzala ngiyakhomba ngithi uhlala ke mfowethu so ke yiphi into phela isenjening la azithi hayi mathamalama kahle iwindi nokumemeza kavela kulona if mengumemeza uvela lapha kulela windi baqonda straight wezwa mfowethu straight kuyena mina lapho ngishiwe emuva ngigadiwe ngezibhamu ngapha nangapha mfowethu ngicela ukukutshela ukuthi bathi benokho eroomini yakhe labe ivela kwathiwa sawubona njani kancane sicela siphumele eminyango kunento ebalekile sikubizela yona na wabona insizwe ehloniphekile lezi plaza uyabona inkhabi lezi ngempela kusokuhanjwa naye kwehliwe itebhisi kwabe ngena kamnandi lema kusiletting to kwabe kuphunyelwa ngaphandle kwathiwa bhuti ungabe yamazi lo mfana ebethi inhlawu yangibheka inangi lo sinawana awukuthanga kwala wayizolo nje mengifikile ezongidayisela izinto laptop engidayisela ngifuna u2 lo mfana ufikile kuthiwa so kulanda lezi zinto ke lezi impela ke enjontshile lo mfana wayidayisela wena hayi kusho ukuthi kuphela vele uyazi ukuthi laba fethu bakufika kahle isikhathi esiningi sabo uma ubadayisela into wabuwazi ukuqondisa umuntu ozobakhomba bayibuyisa same time bafanele ngishipha umuntu esebemdayisela bambuyisela imali babuyise lonto ngenxa yokuthina usesaba ukuboshwa ngenxa yokuthi hana i-passport if mase kuthi uyaboshwa uye enkantolo ufika imflashini etoilet enkantolo imbuyiselele ngakubo into angayifuni ethwa nje ugwema awuze nqumele umokole lista zakhipha imali emaphoyisa mezombopha ukuthi uthenge into entshotshiwe manje yabo ethwa sometimes isikhathi esiningi labo futhi izinto beyibuyisa if mina sengiqondisa umuntu ngakhomba iyabuya la ngempela zabuya zonke into zalo baba tell me buya zonke into zalo ne laptop nesikhwama sakhona yonke into kamnandi sebeyangithatha manje bangibuyisela kuphi elokishini ngiyabuza ngiyaphi mina elokishini izinto ebuyile wathi udaki yona imali yonke lengaka orekhiphi uzositshela yona ufuna ungasikhulumela ushit engizwe ngithathwa ngempela ngibuyisela elokishini ngifika endlini ngifaka ikamera le room le inobesters lo ama-tiles awubona lo besters lo ayulo nje wama-tiles la mafishanyana mangaka kuno-swimming board sizoba nje one room nje ukahle uyabona futhi wakhe nge-blocks akubona lo 18 u-one room sengathi like indle store room ngavalelwa kuyona ngakhiyelwa ngiboshwe lapho ngentambo and lentambo konje le mchilo lo imbuzi le impela eqinile cala ukutshela ukuthi ngazama ukuthi ngashikile cabanga ngikhele la ukuthi ekseni mekusa fanele ngikhipha le mali ngoba le mali iyafunakala mina ngothethe imali ngomfowethu ngiyibekekena ngakayidlo ngakayiqedi buka tenzala la mina ngivele ngezinyani la ebusuku awonje bengivalela bengikhiyela bengibopha ngilele phansi la bengidlalela isponge akhongo kuba ngibetha nginzo ngisho no mosquito la bangiqeda buka into engenza la ngivele ngimunuluka izandla so ngiqaqa mina uqobo so ngidlubula izandla so ngimunulu yazi thina ziphuma sodwa ukuphuma sodwa so ngikhiphana lesesini buka manje ngilulani ukuthi ngakunebheda gas ngafuna nebheda gas akulula ukuthi ngiphume nasemnyango nasewindini ngiphuma kanjani sek uthi ngidonse lelitafula elilodwa elila nesihlalo ngibele phezulu kwalo ngempela ngibeka phezulu itafula ngambe shayi lokhuza istepisi ngabe ngiyathela ngibela phezulu kusini ngibhode ukuthi kusini ngibhode bengizaqhamuna amathaza la phezulu cela ukutshela ukuthi amathaza mfethu ngakhipha 2 kuphela ngoba ngiyakwazi ithaza upesters angubheki yona into ethi ngena ngayo mekuthiwa ngiyogqekeza emajadini la okukhulu ukuthi ngempela yibo ngena kusini ngiphothi ngifike kusini ngiphothi nayi lento le kwamathaza loku khona onga ngizomunqula okukodwa ngizomunqula 2 so kuvela isikhala ngizomputshuluka ngiphumela ngaphandle so ngiphuma ngishaya umthangala ngobaleka buka ngishawa imali lokugibele ukuthi phela ngisuke ke manje lokishini ngiye eThekwini anginayo
mfowethu ngicela ukutshela ukuthi ngenze elinye icala khona ngiqeda ukusuka kule stofu vele lesi ivalkhishwa ngelinye ngicela ukutshela ukuthi mfowethu usisi engahlangana naye ekuseni lo sisi mfowethu muhle right ngamcela kahle ngisisi wami hayi kamntama angifuni ukuthi cine sengenza into ebhedayo cela ungiphi imali engango-20 rand ngifuna ukugibela ngiye eThekwini kahle ngiyashisa le location nginey'tofu ayikho into engayiphethe naso ngisho isiphambi ngisiphethe yabo ngisho lapho ngivezela ikhonco lebhande yazi lo sisi iy'ntathu sekuzose kodwa umuntu sekuzokhanya ngishaya umthangala ngijombile kulo baba ngiyabaleka manje buka yazi mfowethu wathi lo sisi bhuti wami angifuni uzongithathe ifoni yami thathe into zami mina u-20 rand ngizokupha nawo yasuke efake isandla esikhwameni soyibuya no-wallet bethi uyaphenqa ayikho imali engo-20 rand o-50 rand bodwa wakhipha owodwa u-50 wanginikeza wathi ngiyabonga bhuti suke kuvala isikhwama sakhe suke ezihambela uyazi mfethu le teksi yokuqala mfowethu yokuqala ekuseni intathu yahlatshwa yimi ngisuka le ngiza la ngiyabona ukuthi yabo phela la isigcino bazongifuna abantu baze bengithola ngoba bayazi ngisala elokishini ngakagibela ngakayithi ngoba imali anginayo futhi namateksi akaqala ukusebenza hayi mfowethu yabona ubaba lo wangifuna mfowethu mhlambe isonto lonke noma inyanga yonke engifune sengifunela phela le mali ngoba iyona phela okusemele ngiyikhomba kulo muntu lo ngiyibeke kuyena ngakusasa ekuseni mekhanya mfowethu ngicela ukutshela ukuthi onginalo ngavele mina mfowethu ngahamba lawo kwala eSandton ngoba ngisababona osinawana lapho ulibophele bengimpimpe futhi ngoba ngiyabazi bathawa ngemali encane kuthiwa nawu 30 rand sijonjole into ukuthi kanje usifunele kubuyena ngqwi akhomba manje nje ngathi okay uthi ngibale ngihlala ko point eWestern ngabaleka ngempela ngihlala eWestern point ngahlambe unyaka no half jose ngibuyile ke manje sengila eThekwini ngaphakathi ngisekho le point mayibuye zokufuna imali yakhe kodwa ke ngimile ngento eyodwa ukuthi lo baba ngeke ngivuma ungene emotini ngisho kuthiwa ngiyambona ngoba into zakhe zabuyele emuva imali kuphela engabuya ngayo ayikho inkinga kodwa ngeke ngivuma ukuphinda ngene emotini abantu bathi why zonke indaba zakho zibe nezindlu awubaphendule lonto angithi khona umuntu oganga ngokushaya imoto khona umuntu oganga ngamajalidi khona umuntu oganga ngonyawo khona umuntu owenza ukuthi awubacacisela abantu ukuthi kwenzeka kanjani nohlezi uyithola umuntu ovaleleke endlini ukwazi ukuphunyuka ukwazi ukungena ngaphakathi umfutho kahle kahle isikhathi esiningi vele kuba kanjalo kumina ngenxa yokuthi abantu bebengithathisa la kwentwana mina ngandivele ke kahle ngidalwe nje yabo ungibuka ungangazi mengigunde yonke le ntshebe ngigunda nembungculo uyibonela umfana omncane iphuthu nje kanti iyawazi ngimdala kanti ugebengu ngaqala ukukhothe nomdala ngishiphilisa ayikho into engayibhemanga ayikho futhi ugebengu engabenzanga ngishiya imoto yonke into even ngisho gqekeza ngokumi number 1 elokushini bebengazi kahle amajalidi ngiyawashaya ngithwempe inkunzi mina kodwa zonke lezi zinto ngehlisa ngagcina sengithi hayi phela ngiyasayina ke noma indaba zokuganga mfuthu bandla nalabo esengabagangela ngicela bengixolele ngoba sengisifundile isifundo ngisifunda ngani ngokukhubazeka kwami lokho ukuthi ngifake insimbi ngadubuleka ngakho into engayenzanga ungena kanjani ekugangeni ngeyimoto ukugangeni kweyimoto mfuthu ngathini ngize ngingene kunolove ngingazona nabo eminyakeni emidlulu mhlawumbe kokuba 2009 yela 2010 labo lova laba bebenokushaya imoto kodwa ngathini bebengayishaya imoto ukuthi bayo mhlawumbe bayidayisa cha yonke bebe-scraper mina ngizona lova be-scraper imoto ibe uphisi i-track ekhishwa endleleni ihamba imoto sithi sifika vele already le ehlathini la soyikepela khona mhlambe le koWembokudweni emakhaya lapha sizoyikapela khona obviously sithi qoba nje sikhipha opetrol sikhipha yonke into sishiya iGununundi i-Ems ngisho ama-seat yonke into sikhipha yonke into sodayisa into nento nebhala khona and amabhaya aqhamuka ahlukahlukene omunye athi ngifuna ama-seat emoto eGaluf nginemali engaka omunye athi yazi la ngishawa i-stereo system yomsindo ukuthi ngidlale radio emotini yami same times I don't izona zinkonzo esingahlukana zokuba siphanda ngazo nakhona mina ukushayela ngikwazi engiqhamba manga angikwazi ukushayela labafethu bantswempe steering nginethingizona nabo khona umuntu kuthiwa ukhaya uBraw amade kanje umpofu wasemlazi kaEl uyaziwa akekho ongamazi lokushini ngisho amaphoyisa amazonke ama police station kuthiwa musitshela ngalo mfana uTodu lwabishwa mfana
ngitshela mina ngomuntu odumisa imoto ukhiye ungekho avela afake ijika lento ekuthiwa khona into ekuthiwa igoza lento ijoza ima kanje yabo ilike ispanele leselokhu samabhawodi ungangokuba lento leya uthi uyifaka uyiphendula kanje imoto sometime iduma sometime ibihamba manje lo mfowethu mayiphanda ngayo lento kuyona into ashaya ngayo imoto afike eparking kulutho angena ngaphakathi emotini abeshiya imoto abehamba mfowethu saphanda mfethu nalaba futhi isikhathi eside ongakubo wagcina sekuhlangana nomphakathi uyazi phela umphakathi uthi ukwethula ukubuka into usaqala ukuyenza nenze kuyakhula kube se hayi nabasho ukuthi abuna manje ayingeke abuna manje asabekezeleke into angeke phela sesingalali labafana idudle ebusuku la ngo-12 beshaya idudle lapha egroundini bebanga umsindo ngemoto sike sisiyayibona imoto isihlukanisiwe kuseni sekuhleli igununundu kuthiwa esikathele abashawo unangempela sathi silele mfowethu endlini sidawa amaphilisi silele nolovela sinamathekini nakhona ngisho amathekini la nombono ntombi yakhe sinemali esihlabile la izolo the sihlabe Hilux ngale kwakuthanga the sihlabe le moto le Ford Range izomoto le ngwe saphinde futhi wona futhi sahlabe enye imoto eyitheze efuna umunye ubaba ngiseyileyo yona isedayisa cash ukuthi idayisa imali engekho nxa kuthini yayine track abo eshisa sayithi ngemali encane buka into enzakala kuphoqa manje ukuthi wona mfowethu laba mfowethu laba ekuyibona isihlaba nabo imoto fanele mina umsebenzi wami engifana ngikwenze uwodwa ukuthi esikhathi bekhipha izinto lezi amaphathini nanani ngidila ngesystem ngoba iredio ngiyayazi even ngisho intambo lezakhona ngiyakwazi ukuyikhipha sometimes nangempela mina ngishaya uspan bona umphakathi wavela wathi not no more yazini ke manje esiwenza abafana bafuna ukufika kahle ebusuku labelele khona impela bonke kanti bawufika kahle impela kulosihlanu mfowethu kumbula kuzoba umgqibelo ngakusasa ekseni mfowethu sathi silele mfowethu endlini sidawa ama drugs silele sinana amathekeni la kamnandi mfowethu sezwa ngento mpudlu ukhika nadoba ngena ngonyawo sithe sathuswe lokho sabona ngequlu abantu singonkile wathi isikhathele bafana bami lezi imoto zabantu enineba enizibayo nintshontshe nibuye ngizoshaya idudla ngaze ebusuku la silele nisibangela umsinde sika bemva kwaloko imoto sivuka ekseni isigununundu esana masonto esana lutho sinecwe nayiqede ninofana nizokwenza ugebengu ngisho la emphakathini ngizobolisa izingane zethu futhi seka bashawe yawo ngempela ayashindo iyemathekeni la silele nawo aswazi ukuthi aphuma kanjani ngoba khishwa ngenye into wathi afusekani ikaberesha ifebe phumanda ayikwazi nathi hayi safu jabujaba induku sabula ngenduku ngokuba mfowethu baze basithathe bethi bosigqokisa amathaya emoto bathi boshisa senithambile sifile induku dabudaba base sawindawo uthi iseringini la impela bafuna ukuqedela khona ngempela ke ngathi ngenhlanhla mfowethu kwaqhamuka imoto yamaphoyisa ivan engikumbula kahle leli van lasiGGM lazi mfowethu ilona lasize elathi liqhamuka ligijima ngesivingi mfowethu la ithela kuthini limele ithela kuthini liyabuza bilo mfowethu labafana abashawa bavuka nje indaba bayiswapha sekuthiwa hayi izinja lezikhathele zontshintshi imoto zabantu sizoqeda ngabo amaphoyisa asuke ebona ukuthi abazoshona labafana avela akhipha isibhamu lelilodwa lasho popo ngothi emoyeni baqala babhrisa bazona bamagwala babaleka bathi bebaleka abantu same time mfowethu ongabona wena ivan sayivulela thina kulu ngaphakathi evenini sihlaba same time imoto uthi amaleliso sibaleka nathi sasinda kanjalo wena bafethu ngajeza lokho and even shina manje ngisho ukuthi yabo bafethu laba impela kwasiza ukuthi sihlukane ngabantu ngoba abanye yazi ukwenzakalani uthu waboshwa lo munye usuboshwa amanye amacala cabanga ke mina into enze ukuthi ngisuke le lokushini ngisoswayini ukuthi itofu zami eningiza la lokushini ziyangifuna ngcono ngifohloza abafethu laba ngwavele basaphanda angibayeke baqhubeke bephanda umphando wabo lokushini lo ganga ngayimoto bahamba ayimphothe phela ukutshela ukuthi uyazi mina sometimes elokushini abantu bebengithanda ngalendlela ngokuba mfowethu bebona ingane eright endesancane futhi ehlakaniphile engafunda isikole ngale anti mfowethu ngizolingeka ngene kulolu gebengu ngenxa yawo lama drugs manje ingakho ngiyangithanda sometimes ukuthi abantu abadala Nkosi yami bahlale phansi nezingane zabo manje bayiyala ingane from suka phansi kuya phezulu bayicela ukuthi ingane ungakulinga uphike nabangani ngoba abangani abalungile abekho right abangani bakuhlomekisa bakufaka ezintweni ezibhedanga ngenxa ukuthini vele wona kahle bafuna ukuthi uphelele life yakho emgaqweni ube fucked up
that's why ngicela ukuthi bomama nani bobaba izingane zenu hlale nazo phansi niyiyale ukuthi zingagangi zingazwani nabangani abarong ngoba abangani abekho right. Isibhamu leseneniganga ngaso uzobuya umfone ephukile salotha kanjani? Oh nasidayisa nasibhema imali kuchazele kahle we professor la lesibhamu that sizesiflotha saflothiswa ulo mfana lo eomunye aje siphanda naye umfowethu wavele mfowethu wenze enye into umfowethu le ndaba ukuba nenkani siyamtshela wendoda lalela kayike ukusitshela ukuthi wena isibhamu sethu uzosithatha manje mina ngoba na kuqalekile wena unamal thina sivukile kuseni sami sophanda sawathola amafoni o2 sami sodayisa namanje sisanayo imali asikakayidli yonke sayidlela imali yethu bona siyijele Excel wena ngokuthi wena ulalile nongavuka kuseni ngihamba nathi siyabe emva kwaloko usunqene ukuthi uhlale nathi udlele yasidla khona njengomfuthu wena unaloku ukhalela ukuthi awunayo imali wena kodwa sefana uphuma nathi uyophanda uphanda kodwa ngalesi emini kanje abantu bephithizela usuke uyophanda ngesibhamu waza lesibhamu asinaso ngisho icassette i-clock i9 anina cassette aninanhlamba kuzokubulala abantu ngenduku usuke wena enkani mina yikhona ngengikwazi ukuhlala mina siyangenamali uphunqo usuke sikhiphe isifile emasendeni usuke uyahamba cabanga lo muntu obamba inkonzo uhamba yedwa one man show cabanga mfethu isibindi esingaka uma efika abantu la ayike la umqaqo lo mkhulu ukuthi we street ayisesa ayisesa lapha ku street umqaqo omkhulu mfowethu wathi efika lapha esitobhini sebhasi nabantu bamile abo4 balinde ibhasi mfowethu usuke esikhokha khala kaqa usekani khiphana amafoni imali mfowethu bavele bahayiza labantu bathi behayiza abantu ngo forum ayibamjaha umfowethu akabalekanga ngathi manje lokho ethi basikaza abantu bathi unamanga dubula manje inkinga ayinqanqa dubula babona bathi hayi lo muntu uyasisabisa singanhlamvu lesibhamu bamjaha mfowethu baze bambamba ngqi mfowethu bathi bembambile indoda mfowethu bamthatha ngenye into esicathulo umphele phezulu umshaya ngamatshe yonke into bamgxoba mfowethu ngicela ukutshela ukuthi isibhamu sangazi ukuthi sasasuba kubona labantu laba babemgxoba saflotha kanjalo isibhamu and then yena wahamba esibhedlela walimala wa fucked up ngalendlela ukuthi ikhanda lelo yamapopo ekhanda ongombona ngisho ingozi lezi wawubamba ukuthi impela usinde ngenkosi sikelela kahle athi kumele ashone ngoba indlela fucked up ngayo even ngisho isandla lesibasiphulile sifa ukhonkela sisifake ngisho ukhonkolo umfowethu ngalendlela ukuthi mfowethu wafika kuthina vele indaba sisizwile nabo futhi sebesitshelile ukuthi hayi buye bafethu uDayihad usevele mfethu wenze enye into uba uDayihad igama uDayihad usevele wenze enye into uDayihad usevele ubamba abantu lapha esitobhini sebhasi ISS ebebamba inkunzi ngazo lesibhamu bavule bamgxavu nabambulala ngenduku basithatha ngivele ngisho ngithi bafethu ngitheni mina ngitshela ithi abo lo yosiflothisa lesibhamu lisuka phika ngoba Dayihad phela abantu bezabizwa igama lokuthi uDayihad ngempela kade waseshawa wasinde kufeni kuqala kokugcina ufuze ngabe nje mfethu kade wafaka waphela inyanda bakungakasekho that's why kuthi uDayihad wavuka emakhazeni mina ngitshela umuntu wavuka emakhazeni wambona umuntu wavuka emakhazeni washawe forum wathula kanti cha uqulekile bethe ushonile wathathwa isemakhazeni ubhiya ngamanje ngathi umseminyakeni kwimanje akekho usejele ya usejele yazi no dadu angiqala cala lamhlalisa kangaka yabonga manje mhlawumbe sewuqeda 2 years manje ya 2 years sewuqeda manje uhleli ngempela ejele uDayihad uboshwe icala endenzima ngobani ngicela lakhe line attempted murder nomfana wezama ukumbulala umfana wesikole labafundi eDUT laba bakelezile lo bafana umphuthi ufona wagoloza umfana hayi kwaliwa kwafika forum ngoba manje sejele uyashawa manje sejele le wesifile uDayihad igama lakhe unzima usana nengane ethi uPink lo ngane kayo ngasigebengu naye ihlukana noMessi hlezi phethe uMessi yona ke sinawo la ekhona kwemanje yiyona ke lesibambe nayo futhi yabona kahle ngisho bantu bakithi ngendlela esinokwenzeka ngayo ubhuti wami lo ngimsho engihle naye leThekwini ngiyengifisa ukuthi kube khona isikhathi sokuthi uNkulunkulu naye amsize ukuthi akaqaqeke avuleke umqondo akhule futhi ngomqondo ukuthi asishiye phansi indaba zayo le drugs ngoba kahle le drugs lisilahlekisele ngokukhulu nangongekho ongokuba mfowethu sihlele emgaqweni asithandi mina naye yena cabanga uyahola ke uhola impesheni ukuthi ukhubazekile njengoba ehola yona amasenti kamsiza ukuthi akwazi ukuthenga into zokugqoka inani lezinto ashoda ngazo kodwa
fuze ngabe kahle mina naye sila fuze ngabe sisekhaya eqinisweni ngobani isifundo mina sengisifundile ngasibona kuyena ubhuti wami unangibhuti omkhubazekile ngenxa yani ukuthi megangile enze nawo ukhubazekile that's why nami buka gcina sekwenzakala isibonakaliso nami lesa senzakala la ngidubuleka la ngize ngifaka insimbi operation fuze ngabe nami ngiyahola kodwa ngihola ngenxa yokuthi ngishawa indaba ye-ID kuphela ID nje kuphela mina ngwala eSouth Africa ngizaleleka eSouth Africa isibongo nguzwide unxumalo ubaba wami nguzwide Mkhatsho uma wami uMambhele ibhele elikhulu Sontuli uma wami ke loyo sebashona bonke yize bangishiyanga ngisamncane ngalendlela ukuthi ngagcina nami sengikhula ngalendlela ukuthi ngicela sengena kubugebengu ukhulela ehlathini nginokuthi sihleli sabafana wakhula nokhula mfowethu ke futhi ngokuba abantu bakithi ukube ngaqhubeka kahle kahle ngakufunda isikole ngasiqeda isikole ngabe mhlawumbe ngiyasebenza manje ngabe ngiright manje ngenxa ukuthi ngisashonela abazali sabancane sikhula impilo vele yobukhotheni onginjoba sengcine ngaze ngaphelela kuphi lemgaqweni futhi nje ingane senomzali mfowethu kumele kubonge lokho yebo kunjalo Nkosi yami and futhi kumele kubonga phela ngenxa yokuthini esikhathini samanje izingane if mehlangene ezincane zigcine seyishohlana ngengqondo ebhedayo enye igcina sithi emfuthu uthengile Craven ushout uphuluza ugwayi umnandi kanje ngempela uthenga ugwayi mfamfa abashaba egcina sebebhema bonke uthi uyabona ngakusasa abasawubhema igwaba sawuzwa sebebhema intsango ngale kwakusasa uthi uyabona abasayizwa intsango sebengene kuleyo kugcina ke yokugcina kuthi ubunga number 10 yes leyo kugcinila sinamba ukuthi abona sebebheme ungasebayini amaphara ndikuthiwa iphara ehlala emgaqweni usinawana lento ke engafunakala nasiya kuthini kwema ubona umuntu omusha efika ezidakamizweni mfowethu ungayisho lo nto mfowethu yabona ukuthi uma ukhuluma ngento kanjalo mfowethu professor mfowethu ungangokuba inhliziyo yami ibuhlungu ngalendlela ukuthi mfowethu ngize ngumdonsi if mengimbona ukuthi lo mfana ukhule phambi kwami ngazi ngisho abazali bakhe ngimdonsa ngihlala naye phansi ngumbonise ngumnyale ngalendlela ukuthi angifuni nangelilodwa ilanga ukuthi alingeke lo mfana enze lento exactly agcine selingeka lo mfana enze ubugebengu obhedayo that's why ngimnyala umfana ngala mfana wami lalela ngisho ngibona ukuthi njani mina ngimenze isibonakaliso ngami uqobo mina kuqobo mfana wami ngisho ngibona mina yebo ngiyakubona bhuti lalela ke mfana wami yabo nje ubona nginje mina ngusinawana yabo njengoba ngusinawana ngithomi ngaloko ampenzi futhi ngaloko ngusinawana like njengomuntu ohlala emgaqweni ungenampilo like ofelwe life yakhe impilo yakhe yonke ngenxa yokuthi useyinikela usomuntu like ufile bephila mfana wami ayikho right lonto mina ngicela mina mfana wami ukuthi uyiphathe kahle ungaphiki nabangani ungobhema ugwayi ungisho ukuthiwa ukushayisa uthuphulo ungawulingi uthinto ngoba mfana wami uyogcina usuwenza into ebheda wrong abangani hlukana nabo uyiphathe kahle mfana wami ufunde isikole uzisiqede mhlawumbe kusasa uzoba udokotela wakusasa mhlawumbe kusasa futhi ngobe ngicasa ulift kuwa lemotini yakho if mood phethe kahle mfana wami ngiyacela ubambe kanjalo mfana wami uqhubeke ufunda isikole usiqede ukhulu uzokhokhoba mfana wami ungaphiki nathi mina nje ubona nginje kusinawana ngiyiphana nghlala emgaqweni ngibheme unga lento engekho right ama drugs ngokuba mfana wami ngifisa ukuthi wena mfana wami ungalingeki nangelilodwa ilanga wenzele izinqubo ugcina nawe ugcina usufana njenganami kanti lento engafunakala mfana wami ngiyacela ungalingeki ukuthi ungene kulama drugs egangeni kwakho siya kwamajaliti ikuphi nje la uyokwasha khona isikole esikhulu futhi phela yabona lapho ngingashaya iqubo ngalendlela ixabu sathana ngizokutshela isinye kahle mfowethu khona imali sengayishaya mfowethu emajalidini le mali leyo wena mfowethu ngoba futhi ngathi liyabole ngisathi ngilethelwa amadlozi impela ngoba ngisathi ngishayela amani emandiya le mali mfowethu ngize ngayithola mfowethu kuzubona kunabantu abawubasket ngempela ungafihla imali kuflower yabo uflower lo xova ujeqini nani le mali ngayithola phakathi eyifihliwe ifakwe mfowethu kwe-envelope lenkulu ebrown engaka ishuthe kwephakathi kuflower ngenxa yokuthini mina into engangiyifuna eyodwa ibhakede kanti ngizoba nento engichitha uflower lo phansi mfowethu ngiyithela kule envelope inemali phakathi yale bhayidi ngizolenza njengoba ngilifuna ngekubelieve ngekukholwe ngifuna ukuqoqa mfowethu lezi zinto lezi ezincane o PlayStation ngifake lo 25 liter ngenxa yokuthini la
umgaqo wakhona uthi ngale ndlela ukuthi i-security want la kubona uphethe into esikhwamanyana noma into like yabo uvunjwa semtime ube suspect useshwa semtime uboshwe yabona into eyazi into ezongikwenza ukuthi ngibe la ngikwazi ukuphunyuluka kule majet ngize ngiphumele ngaphandle ukuthi ngiphathe ibhakede hayi leli see-through leli ethi limhlophe lifaka ukudla phakathi elingabonakala into engaphakathi ngalayisha yonke impahla yami encane engangifuna ukuyifaka even ngisho amafoni wonke ilapha phakathi ebhakedini la ungathola ngaphakathi esheltini ngalayisha ngamnandi into zami grand envelope le ngathi mengivula ngithi mengithileka kancane khona ngivula ngiyipheqeza ngithi nayo imali ngave ngayivala ngingafuna ngisho uyikhipha yonke ngayivala ngigaxa amasendini so ngiphuma kamnandi ngihamba ngile ngisibhakede leli ngiphethe ithawula ngala ngiphethe enye indwangu nje le elula lethambile leyokusula imoto uyabona ukuthi ngisho umuntu meqhamuka ayibutshela ukuthi hayi ukhawash mhlambe lo ngiphathe lebhakede ngiphethe neindwangu ezandla kanti eyibastard isela ukugcina nginqamula ngabe nginqamula la ise end plaza ise majaltini la impela aqondile ahloniphekile iphara lifunakala nje kulomgaqo kuyaziwa uthi umuntu uvinjwa semthathu ufuyaphi ufuna nemashadini abelungu semtime ukujikisa ubuyisele emuva mfowethu ngayihlaba leyo mali ngayidla mhlambe inyanga yonke ngisakhona ngiyingoqa nje ngihleli phansi ngangingaphandi inyanga yonke ngidla leyo mali ngokuba le mali mfowethu khona ukusile futhi engakwenza ngoba ngagibela ngisho emakhaya ngavakasha ngathenga la ungakamalini ya 600 eThekwini ngagibela mahafu awu4 ihalf lilodwa lu 150 150 ihalf lilodwa ingaka nje uliphema mhlambe amadamu awu5 noma u6 ngoba ngisabhema amadamu buka kwenzakala la ngithengele unga ngihambe ngithenga into zokushintsha ngithenge amajini amabhloko amnandi mase emva kwaloko ngihlaba itaxi iyapi yale emakhaya so man ngavakasha ngahlala impela emakhaya mangahlala 3 weeks emakhaya ngiyibhula nje le mali ngidlela le mali and i-drugs leli ngiliphethe likhona kumele phela ngiphinde ngihlaba itaxi ngiyabuya ngizela ngizo order eSekwini phinde ngibuyele emakhaya washo phela kona ukuthi imali uyazi ayihlali and futhi imali eqhamuke futhi nakanje ayilokhu izikhathi ezilast yeah izikhamiziko umfowethu ngayidlamba futhi nabangani ngayishaya ngayiphophudla ngayiphethe mawucabanga kwakwenziwa yini lamandiya afihla imali kungenza ukuthi amandiya nawo amasela waye benezimali ezifihlwayo zingahlala ebank imali bona ngempela futhi imali ezizimokolo kanjena imali mhlawumbe zama ze corruption udayiselana izinto ngomshosha phansi imali zokugwazelana angeke uthathe imali engakuyi usuke nje uyibeke endlini awuyibeki ngane ebank mhlawumbe usomabhizinisi nje oqondile imali yana uyibeka endlini ayibona impela yabona mina ayenzi sense le ayibona impela nami ngithuka eze uyifihle emabhaketini oflower imali ebhaketini la flower phakathi ungukuba ngathi ngilichithile ngabe ngihlangabeza uyona le envelope engaka ngiyibuza imali engaka why noma mhlambe imali le shuthe kade ifihlela mhlambe umfazi wakhe umnumzana wale ekhaya mhlambe ufuna ukuthenga imoto ufuna umsurprise phela kwenzeka ukuthi omunye imali athi sayifihla angayivalele ebank ngoba ivalele ebank angithi khona umuntu othola ukuthi imali yakhe mayibeka ebank uthi ukuthi ireporter kunkosikazi uyazi unemali mina uthi umfazi wami mina nginekhadi lebank nawo ikhadi lase bank Capitec to Capitec mina ngiyakwazi ukuthi unkosikazi wami ifuna ngene imali yami ebank yena ayibone kuyena efoni nganje ukuthi ayifike neli imali kaBaba sometime uza kumina uzofuna ikhadi ngomnikeza mesihamba uyikhipha nakumina futhi mayikhipha imali yami ngingekho mina ngikwazi ukubona efonini yami ngithi hawu nangakhipha 500 awu nangakhipha 1000 angithenga cross akulula ukuthi aphike futhi ngoba ilib lezi ziyasho ukuthi kufika umuntu ekuthatha sokuthi wakhipha imali yokuthi manje akuyenzi sense ukuthi eyani le mali athi usuhleli naye isambe endlini engaka futhi ngezwakala ngisho labadlaba abaholela abantu ngezandla engaka futhi nokwenza and manje futhi engixakayo lamandiya lawa akuwona amandiya lawa mhlambe like indlu amnyama cha ila kuthiwa amaChristian lamandiya lawa ampofu lawa nje right futhi amnandi ngoba uyabona lwamusa muzo omuhle unemoto ecekeni ezuthiwa Mercedes uyabona nje ukuthi lamakeki wakhona ikhehle lidala mase kuzoba umama wakhona baba wakhona ngale ndlela ukuthi mfuthu lo muzi uyabona abantu bakhona baphila nje impilo right imnandi ngawukuba le mali le iyona le ngahlala inyanga yonke ngiyinqonqisa ngiyidla nolova sidla nolova yaze aphela ngophela ukungapheli nako ke mfuthu makuphela le mali sekwenzakalani ngabuya ngeza la eThekwini ngibuya ngiza la eThekwini edlandleni phela ngize ngihamba ekseni nakhona bengayitsheli ngabatshela ukuthi
ngicabanga ukuthi sithanga ngoba plus neskip sami into engibhemayo siphelile mayazi ngibalekelana mina ngiyazazi uma ngivashile emakhaya isikhathi esiningi phela nokuthi ukuthi ngishawe imali yokugibela mhlawumbe ngiyabona endleleni bancisha imali yokugibela bese mhlawumbe ngithenga ama-drugs lawo yazi nginganqinisa ukuthi ngivele ngitshontshe mhlawumbe imali engango-200 noma 150 ukuthi ngigibele beze bona befonele ekhaya ngale lokushini ukuthi hayibo ukwafika nosiya lapha kuthiwa hawu nangu loyo sinaye la kuthiwa hawu loyo phela sintshutshwa imali engo-150 la siyibekile endlini edining room yamamncane wayithatha wagibela nje umbonisile lapho kuthiwa usiyamunga icela ingane imali yokugibela sengiyabatshela mina lelo lokushini ngingenge into engahlangani nayo ibona le ekhaya benze iphutha ngicela imali yokugibela bangincisha bathi abanayo seke bengayintshontsha sebeyakhuluma nje sebengiceba kunene yebo wena ngirong impela ngoba imali yamamncane ayikho inkinga kodwa mina bakwethu ngitshela iqiniso ayikho into engizoyenza ngcono kona ngithatha imali yokuthi ngigibele kunokuthi ngenze into ebhedayo ngoba phela mina ngiyazazi nginesandla lesi impela eshishayo fast ngale ndlela that's why ngagcina nami sengithi no awangehlisa ukuganga izinga lobugebengu ubiyeke ngibona ukuthi kuzoba nani ngeke ngiphile ndiyawona umuntu if mekuthiwa yeke ubugebengu yazi ngempela ngathi ngiyabona hayibo yazi nga right ngifila nje ngi-right emfethu even ngisho namanje ngifuna nje ukuyithola imali ngiyaphuma ngithi awungithi shwi ngiyophanda ngihambe ngiyophanda thola imali and uphanda awuganga ungacatshanga ukuthi usuwumuntu nje impela alright owazi ucabanga usuwuboy yazi alright ngale ndlela ukuthi sekusho ukuthi ngiyesontweni the street sekusho ukuthi nje kona street indlela engiyona ngayo ngoba phela mina kahle ngikulo ngifana lo ungabambeki kuyinzima ngale ndlela uyingozi ngale ndlela la ngisuka khona hawu kubanjelelwe ekhanda kuyakhalwa la ngisuka khona uzoza kuthiwa hawu sekuhamba isikhwama somuntu uthi kuthiwa hawu sekuhamba ifoni yomuntu la ngifika khona angabona impela ukuthi umphumela walento ekugcineni nisiqoqanya ikona lokho njengoba sengikhubazekile manje ngathi awe ngithi uma ngalo kuganga ngibona ukuthi ngizoba nani awuthi ngiyapheka ngiyaphila ngiraza nginankinga uma ngifuna imali ngihamba ngiyobhanda ngazo zonke indlela ethi kuneningi indlela zobhanda ngale kuganga khona begcoshela amathini khona bedayisela ama-USB memory card uhambe odistoko lapho sa 200 ubuhlale phansi udayisa yazi uyaprofitha lapho uthola imali kamnandi dayisa nje ama-packs uthi uqhuma uthi omagundane yabo nje ube right yabona manje that's why ubona ngikwazile ukuthi ngihlale phansi noprofessor ngibonise nabanye abafowethu abanye ngalekhondanga bami abasakhulu empilweni endaba sabancane ukuthi bangake belingi bephike nabangani benze into ebheda ngenxa ukuthini ngeke beze bephile isikhathi eside emhlabeni ngeke bephile from ever forever okunaloko bazosheshe befe emhlabeni ngobani abantu bamanje esikhathini samanje bakhathele abasafuna ukuthi abantu uthini ukuphawula kwakho ngokushona kwabantu kangaka emgaqweni bebulawa ID idakamizwa noma ubugebengu mfowethu kuyasika kuyazwela ngale ndlela enhlizweni yami ubuhlungu mfowethu ngale ndlela ukuthi even ngisho kwamina uqobo angisathembi mhlambe kwamina mhlambe ngishonela khona kwakhona lemgaqweni indlela esekwenzeka ngayo manje abafowethu la sihlala khona ngale ngaphansi kwe-bridge abaguli kanje abaguli okuya nguzolala abakhwehlela abanye ngalaba ushawa ama-TB abanye umuntu agoloza obe nenkani akafuni ukudla iyamaphilisi adokotela lawe TB umuntu agoloza ancamela ukuthi azashonele lapha konje kuthanga shona umfowethu oyedwa khona ngale bridge kuthanga angikhuluma into yakuthi ndiyekuthanga waqumba singcinelela wala lo ngavuka ngenxa ukuthini udefault yamaphilisi lawe TB engasawaphuza esevele ngisho amathambo la umndeni wakho ugcina ukutholela namanje umndeni wakho wakamtholi and futhi into ebuhlungu okwesi la njobe shona lo mfowethu akekho maziyo la operation bafuthi labe esiphila nabe sibhema nabo akekho ngisho noyedwa omaziyo mhlawumbe into yozisize kuyoze kusize kona ukuthi abantu bakubo bethole ngegenge vele ebhema esuka leThekwini ngoba kahle mfana akuyena mfana wale lokushini la nje lokushini kaMasho nganomka K nomka S lapho nje mfana nje ukuthi usamncane manje that's why sometimes ngikhala ukuthi la impilo la eThekwini from manje ayisekho right ngokuba ngifisa ukuthi mase uNkulunkulu nginika amandla ngazama ngazo zonke indlela ngenza anything ngihole uma engahola ngathola le madla yami engimele ngiyithola amasento ngoba ngeke ngisasebenza ndawo ngiparalyze manje sengumuntu kaHulumeni sengumuntu okondliwa uHulumeni ngoba manje ukusebenza ngisakwazi ngikhubazekile ngifaka insimbi basho udokotela uma sekuthiwa kulunga lezo imali
ngara if mengihola lo mpeshenyana lo masenti maphela inyanga yasingawazi ngisho noba sihlangane samsoqasha sihlale eflatini noma sincane ukuhlala elokishini sigodwa semakhaya siyazi maphela inyanga sithenga igrocer sifaka egcekeni ekhaya siphile enye impilo njengawo wonke umuntu sithenga umetadone siphuze yona siyeke shiye phansi yonke lento ngoba mina ngizalwanga ngisho cha uma wangayijelanga empilweni yakho uthi uzala iphara wayetshela ukuthi uzala ingane ezofunda ehlakaniphile ifunde kusasa ibe udokotela kube yona olifta ngemoto yakhe kodwa manje ekugcineni esiqalo nesiphetho sekunje and futhi ngokuba angithandi no khona into ukuthi suyayibhema nje phela ngoba phela vele ibhlungu if muthi uyayeka ngeke uyeke kalula ngane sikubambe ngamasela ngoba ithi ngila wathi uzongibhema wena ngithe ngibheme ivelisho njalo phela unginge ngalokho ithi ngithi wathi uzongibhema wena ngithe ngibheme ifanele ukubhema uthanda ungathanda uzayifuna uzuyithole uyamazi uMampentsha le ndoda le ngiyamazi ubastard lo yabona le ndoda le ubastard nganje yabona mina nganje naye uzwile ukuthi ushonele mfowethu ngisithi uyangcwatshwa yeah angazi nini mfethu madoda izinja madoda Mampintsha mfethu noma kanjani usiya igama lakhe yeah usiyamthemba mfethu kanje ezimephathela amakhalibhothu sinawana lo mfethu ngiphathe abuhlungana ngizwa wafethu kusasa nje semngcwabeni wakhe mfethu ngihlala awungeke ngamncwabe mfethu uMampentsha ngahlala bonke engabe ngcwabo sinakani uMampentsha ngeke ngamncwabe mina ufana noyisa umfangaleka awungeke ngamncwabe mfethu ngeke athi mfethu mama yonke into but mina manje kufa kume yonke unkabi yami mathethawu bafethu ngoba kuyashona emhlabeni phela la insizwa imihlezi enze into yayo lazo ngokuba mfethu uMampentsha angabe ngiqambela mangimazeli into ebhedayo ukuhlambe uxabana negebengu noma mfowethu aboloya into yakhe nento yenza menza ngediscipline ngendlela ngenhlonipho ongokuba ngayena ugangavele mina ugangavele kwanomba yabo ugangavele into ekhona emhlabeni into ongasoze yaphela kodwa yena abandla inkosi yami ngeke ngiqamba manga bekumfana oright futhi uyigudlekele and uyathanda uxoxa hayi lana hayi sholona manje mfowethu ngicabanga mhlawumbe into ebulala abantu kakhulu ngala makhasa kwamakhaza kulezi insuku ya kona uqinisile ukuthi kuhlangana namakhaza kuhlangana nani nongayidli i-treatment yabafethu abanengqondo yana na professor ukuthi by default amaphilisi ala ecathedral bangafuni ukuya kuwaphuza angithi phela ecathedral sebenza kanjani sebenza ijika lento ukuthi amaphilisi abasakunika ukuthi uhambe nawo umusha we-TB yabo sekufuna ukuthi wena njalo ekuseni njalo usuzu ngisho ngigqibela ngisonto uyavuka ekuseni wena ngo7 uyakhona half-7 uthi kuvulwa wenzelwe iparish ngebhola elendisha elingaka iparish itshengile uthi nomovite udle noma uqeda ukudla yona bese bayagwenyisa amaphilisi ngenxa ukuthini basaba ukuthi bebekunika bethamba nawo wena wathatha walahla usana bebewalahla amaphilisi beyongaphuza manje bayivala lento ukubanika amaphilisi sekuwena ke manje ufuna kuye khona waphuzele khona manje abaningi abasayingeni lonto sevele umuntu uyinqina kaphela eclinic cathedral ahlale phansi eyigoqalala kanti akazi ukuthi impilo yakhe le uthi aphe umuntu okhona siqondile kusasa qinzi uselela hawo thoba futhi washa u12 ayibole ndoda isalele namanje kade imbozi lisuwela izona ayingeke hamba nophenya futhi ingubo nibo usaphila noma amese siyafika ayibe indoda iqondile ibhekile ithi amehla avulekile ishonile yini ungalaleli izinto enizibukayo lezo daily ngathi usuku nosuku nje wakutshela ukuthi ngishona umfowethu njengoba noMampintsha kanye kubaningi abafuthi and futhi khona abasazoshona nje kuleli sonto yozwa ngiyosho singasho angifisi cha angifise lokho ukuthi kube njalo kodwa ngiyazi ngikarantile ngalokho ngenxa ukuthi into engihlezi ngiyibuka yenze abafowethu abayithandi from impilo zabo abafuni ukudla treatment yabo mina mfowethu ngiqambela manga wathi ngaqola ukuthola ukuthi nginengculaza ne-HIV obvious futhi i-treatment ngile ngidle kuze khona uzophila isikhathi eside emhlabeni ngiphila impilo ende forever ungathini kubazala abanezingane esamgaqweni ngosiyami njengoba kufiwa kanjena kulezi insuku wena nkosiyami ngiyafisa bandla ukuthi abazali laba abazela abanezingane ehlala emgaqweni bezama impela ukuthi ezinye zazo beyiqoqe beyibuyisele ekhaya behlale ngazo phansi bezama ukukhuluma nazo beyiyale ngokuba if ukuthi ngophela yebo vele khona uthola ukuthi umuntu uyafika edladleni angakwazi ukuhlala kuba nzima ukuthi uhlale usuku olulodwa ngakusese ujambona usebalekile usesethekwini no leyo nto sometimes ayikho right kodwa abazali if uyidonsa ingane yakhe ehlala nawo phansi eyala from ngempilo yayo ukuthi ingane yami
okay ngoba wena uyagula kanje i-treatment uyidle ungayidefault ngoba udefault uzoshona usamncane mina ngane yami ngiyakuthanda ngisafuna ukuphila impilo ende emhlabeni yize noma uyiphara ngoba nami ngangayitshela ngizala ingane eyiphara mina ngithi ngizala ingane ehlakaniphile right ezophila impilo ende emhlabeni nguzukhala ngokuthi ngaso sonke isikhathi uma ungena ejalideni ufika uqalaza ukuthi izinja ikhona ayi izoniphele ngiqalaza kuqala yazi ngobani wena mfowethu into nje ngiqalaza izinja sezingiqedile mfowethu sezingiqedile khona yayimfethu cisha suka nina nithambo ingihlephula unyawo la ngikhombisa ubone la ayi esho kungiqeda mfowethu yo can't believe or not now yabo mazinyo naka yabo yasuka nale nyama yalenga yonke yathi yaza mfowethu awusixoxe nodabula kwakwenze njani ayi mfowethu lapho kunzima kakhulu mfowethu ngalendlela ukuthi mfowethu lapho kule story siyenzeke ngiqambela manga senzakanga la eThekwini ka senzakala le elokishini elokishini ngephi eChesterville wena mfowethu ngihlala khona nginekhaya lami ngihlala umamncane kuthiwa Ntomzonke manje mengilokuvakasha sometimes ngisuka khona lethe ngilokishini yabo ngifika lokishini nawo majority tuzane ikamakhelwane uhambe ngisho 20 minutes mina majority nawo ngapheshe iWestville ngempela ngifika kwelinye idladla la intatha mhlawumbe ukuyela ko1 kanje ebusuku engiyagudlela ngihamba ngehlathi lapha ngasephavalweni ngaphansi kwehlathi ebridgeini shona phansi lapha ngithi nginqamula emfulweni ngwela umfulu qhamukelana amajaliti la tholakele quite ebusuku lapha emajaliti ngishaya umthangalo lendlala ngithi ngiqenye ifence kwelesibili ijaliti ukuthi awubheke kuyakhanya ngizomuza amawindow lokho engelezi hey ingiyasho zaziyasha la yabo la shaya ulokhuza ingena ngaphakathi ewindini lencane lele esebathroom noma ngene kule setani ngoba avuliwe kengelezi namakhethini avaliwe kodwa awuyibona into enza ngaphakathi nangampela ngishaya umthangala yabona ngishaya umthangala ukuthi kamnandi ngingene ekamerweni ngithi na iPhone lapha ibeke yami nomzana ulele ifakwe charging Samsung ngithi nanzo enye lapha iPhone ibekiwe phezulu kwetafula unyawo ngihamba ngonyawo hamba ngamadolo mina mengene ejaltini ngikwazi ngisho ukugumula ngibe nqunu hambe ngamasende noma ngihambe ngiyakutshela uMaNkulunkulu ngihambe ngetrunk yazi ngizokwenzelana umsindo ngithi mengigqoka itrack pant le mhlambe ephuma noma eneck noma ukhwasha ubusuku ekuthulekela phethe nya manje ngizongibale into eyanjalo ngoba ngigumula ngisele ngetrunk hambe ngamadolo ngizongibalelana isenti le balapha emakhoneni alarm liyakhala sometimes libekele emuva ngibona ngama security sengunga wonke umuzi ngiboshwe manje kona mfuthu la kuthi mengena ngaphakathi ngihamba ngamadolo goqa ifone goqa enye ifone ngala futhi ngoba double bed ibalela mnumzana umama nobaba thatha ifone la thatha ifone uyababuka nje bahonga balele phezulu hambe ngonyawo kanti mfowethu nje wangqhamuka edining room ngihamba ngamadolo emathalzini ayi mfowethu ebafethu angazi indaba eyabelungu bebe nengqondo ebheda kanje ukuthola uvele bethatha inja bayibeka phezulu kwasofa beyibuka iCTV ngifika la uBulldog nesimako mfowethu yazi kuhleli kwi sitting room khona labo sofa labahle labamaleda labayimvokumvuku uBulldog uhleli phezulu kanje lokuncane okuyisimako uhleli kusofa kanje ubuka iTV kanje iplasma lenkulu idlala yodwa isibusuku intatha mfowethu ngicela ukutshela into eyenzeke kunaloko ngathi ngiqhamuka ngamadolo angazi noma ngizwa ngephunga noma yini noma amakhwapha noma yini mina ngingena ejathini ngijulwa ngibe manzi ngoba ngifuna la imali yiningi ngamakhala buka into enzala yabona ngiza ngonyawo ngihamba ngamadolo yezwa ngento ithi kanye asho nje ngithi izinto ziyafana yinja phela le ebhodlala ngathi mengivusa ikhanda ngithi awu ngivusela kuyona isila nyanga lokhu isimako lokufishana oncane ongaka yo ngilwela ukuyophuma ngeyiwindi leli lapha le engene ngalo mfowethu ngicela ukutshela ukuthi angifikanga iyagijima nje ayamfikanga xa ngisayibuka iTV ngihlelanga phakathi edane ngoba sihlaliswe kulabo sofa mfowethu ngicela ukutshela ukuthi ngalendlela ukuthi ngathi nginyathela unyawo ngikhuphula nginyathela kusofa ngifuna ukujombela ewindini ngibambela ewindini ngijombela ngaphandle yavela yaqhuma le Bulldog yabamba nje straight unyawo lolangala ka left yathi gravu yangibamba sompuka nenyama yonke ibisumpuka nenyama elokutshela ukuthi ngawela ngale kwewindi ngawela ngaphandle ngenkosi sikelele uyazi into yemedia le ukuthi egcineni uzophumelela kodwa usala ufucked up buka into enzakala shamthangala ngibaleke
la gijima ama security blue ADT ufuna mina sekufonile ngisho abelungu sebevukile abelungu yabo bakhanyisa ugesi basho ukuthi nginesela delila and nali negazi yakho lukhulunywe inja hey buka kuyafunakala ke la qhube ehlathini cela ukutshela ukuthi ngaqhuba ngaphansi kwebridge lapha eBavelone ehlathini ebumnyameni gcwele ngisho mosquito la indawo empithe yihosha ngaqhuba kuyona mpethu ngambekezela ukuthi kuze kusikhanye ngincoma ukuthi ngeke ngikwazi ukuhamba mfowethu indlela enginegazi ngawo la sengize ngabopha nangesidwedwe mfowethu ngalala kwasathi ngibona kuyakhanya yakwawa ngconyana kwathi kukhanya kazi ngiqhamuka nje ngiqhamukela like freeway nama taxi kuthi taxini same time kufanele ngize esibhedlela eEdington yazi mfowethu ngaloko ngathi ngifika la kolova ngibakhombisa unyawo ngihambe ngiqhumuzela ngenduku bathi siyalalela zini nga eEdington asinankingi kodwa brown fanele ukwazi ukuthi kusangenzeka noma yini usangathi uhleli esibhedlela ngaphakathi ukuthi uzostishwa lento le uvela ugcwale ngicomplain usela nalezi zinja zakhe wow nangu lo bastard ngoba obviously uzohamba ebheka ibhedlela nebhedlela ukuthi umuntu olunywe yinja onyaweni and isumpule nayo yonke leminye inyawo lo lelenge inyama kanje umvothi ngicela ukutshela ukuthi hayi ngenxa yokusikelela ngasiqonga isibinde ngaya khona eEdington yazi bangishaya istish same day ngaphuma futhi same day ngabe ngihlaba itaxi suke ePoint ngiza la eThekwini amafoni lawa ngisengidayisile u2 ngoba impela kamnandi ngokuba athi ngiwala ku Park Street imali ngayidla kahle sengihleli phansi vele ngilalele nenhlungu lezi ngoba khona umqiniso ngifuna ukubuya lapha ekuthenini obade ngikubuza lo mbuzo wenja kubaleke ngani kubantu ukufuya inja bani bakithi ezweni lakithi umphakathi wakithi kubalekile sometimes ekhaya bomama nanibo baba nifuya izinja zibaleke ngalendlela xa kusathana ngokuba izona ikwazi sometimes uqeda ubugebengu ziyabuqeda nya kakhulukazi kona njengokugqekeza inani ngenxa yani yokuthi ubugebengu sebande kakhulu from all the South Africa njenganami ngibona nje ngilimele lo nyoni yona umkhuba yenja ndithwa ngithi sometimes kuyasiza ukuthi ufuye inja ngoba nigebengu isikhathi esiningi ayingeni la kunenja khona siyasaba phela umuntu sinenyama siyashuta ungeke ngene khona uphulto komngakala siqale sibone ngendlu awume sabona indle sasondele kulo muzi hlobo nje sibona ulahleka sabona indle nje sathi masithi inhla hawu ngeke ngene sibe sidlula sha umthangala singene komunye mhlambe kulo moyo kufuya amakade kuphela singene kanjalo ayisangena la khona amakade akuze kwenze ningene la ungenja khona niphunyuke ngaphandle lokhu kuphunyuka vele usubaleka nenxeba hayi mfowethu ngivuqamba mina kuwa kwenzeke sometimes ngoba wena mfowethu khona elinye icala mfowethu sisalenza nabafowethu la emanzi Mtoti nakhona safica kwakhona izinja kanti wena mfowethu lezi zinja lezi njengoba zila ngaphakathi nasishamthanga lasanyana ngaphakathi umfowethu uyazi ukuthi ifence le kagesi le yelokhuza uyakwazi ukuthi uweqe le electricity le shoka uyeqe ngale ukuthi uyithinde ngezakhe izandla ichoke mfowethu ngicela ukutshela ukuthi saphosa icomfort lenkulu engaka sejijela kanje sijijela kuphi ucingweni le electricity sashaya umthanga sajombela ngaphandle ngenxa yokuthini izinja ezazothi izimaki lezemfishane kahle singayiboni ngithi abeningolo ngikho ukuthi inja lezi ezincane imaka ngani bayithanda banokuyibeka la impela ngasemnyango kuze noma sometimes ifuna ukuthi ibone isigebengu siqhamuke egate isikhonkotha njengoba ubona ehlezi nje egate zishekezela lapha egate laseMajaldini ayibelungu uthi udlule ibuzwa lento encane kanje izoluma ba lento encane kanti zingozi ungayithathi kanti report izingozi kakhulu lezi izona impela ezingozi lezi ezincane namadlebe amade amangaka uPitbull obani lezi zinja lezi zingozi ayishuthi ke umuntu wafunda lapho kwesifundo ukuthi kela izinja lezi phela lezi abayifuya abantu ibalekile ngenxa yokuthi ugebengu beyaphela nya from endaweni ngenxa yokuthi inja isigebengu ayisaba sibheki ingisho mina wathi mengajombe umsangala kanti mengithi mzinyo umuntu hawu kunenja angibe ngisangena ngithi ayinxayise sorry nayi ngiright ngibe ngidlula ngendlela ngenxa yokuthi ngiyazi inali inxeba lenja nali and manje inja ngihlonipha ngalendlela ukuthi angigolozeli angizami ngisho ucoshe ngizama ukubaleka nginalongo ukuthi ngiyazi mingiloma
mhlawumbe ngizoba namarabi shuthi MPTV1 njengomabona kude ofundisa abantu noqwashisa abantu siyabeluleka abantu ukuthi abafuye izinja abayifuye futhi kodwa bengafuye ama-pitbull izinja kubuye kube izona futhi ekuthiwa zidla iy'ngane befuye nje ezokwazi ukuthi makungena umuntu ebusuku ikhonkothe mhlawumpe uvuke ukwazi ukuthi ubhekane nezinto ey'suke zikhona egcekeni ekhaya yes ey'balulekile ya mfethu lithini lakho lokugoqa ebantwini mfethu kahle mphakathi wakithi ngani bakithi kade kahle lezi zinto ekade yiningi kade sesiyiqoqile nomfowethu nani nayilalela mfowethu izinto kade zenzeka real futhi ngampela esengidlule kuzona ngale ndlela ukuthi ngike mina ngaba nolobugebengu lobuxa kusathana ngokuba ngagcina sengifunda isifundo nje ubona kwimanje sengila sengichaza if izinto esezenzeka kumina for real ngampela empilweni yami. That's why ngumchazile nangobhuti wami ukuthi kahle ubhuti wami lo engizawula nayo sinaye la eThekwini ngenxa yokuthi wayena wakhubazeka walimala kanje ngamchazela ngendlela okuyona. That's why ngithi mani bakithi ubhuti wami if khona ufuna ukumbona mhlambe naye ambona ukuthi ngabe wena ngampela ubhuti wami and futhi ukhubazeke ngampela hayi ukhona umuntu ohleze khona sinaye la eThekwini sihleli naye no kumele umlethe uzozana naye la ukuthi ngeviki elizabe ngicabanga ukuthi sibe namantombazana athi sawagcina amantombazana ngathi nawagcina ya kodwa ungalokhu ungafika naye kumele umlethe bona wazi ukukhuluma impela hayi out njenganami nje out uyakhuluma naye anenkinga phela kunamahlonyana kodwa nje phela ukhuluma uyakhuluma wangisho impela yabo ngisho umbuzo uphendula manje yabona ukuthi hayi awuseqaqekile le ikhulelo lokushini anankinga no yazi mase ngithula isikhathi nje ngimlandi impela yazi kumele wenze njani uma khona ezinye idemedeme zakho ezikhumbulayo obucathi usuyikhohliwe ubohlala ubuye lapha uze uzoyixoxela abantu sebeyakuthanda kanti babe kunyanyile plaze yazi into seplaze eqinisile futhi hayi bandla nkosi yami hayi ayobe nkosi yami niyazi mina bakithi nabantu babuye bethathe ngenhliziyo bekhohle ukuthi inhloso onqanyi yohlelo ukwenzani siyabona nje ngoba sixoxa zonke indaba lezi okuqala kahle kodwa kuphethe kabuhlungu senzela ukuthi nombukelo obukelayo ekhaya azi ukuthi uma ehamba indlela enjengalezi yini angagcina ezithola kuyona isiphetho sakho konke mfowethu ukuboshwa ukufa ukukhubazeka masikhuluma ukuthi umuntu ukhubazekile asikhulumi ngomdlalo la mhlawumbe bacathi sikhuluma ngemovie mhlawumbe uxoxa ngempilo yakhe lo mjida lo ngeke akwazi ukuqukula into esindayo ngoba lengale ngapha ifactor futhi manje the guy will never work again ngeke kwazi ukuphinda sebenza ngaphandle lokuthi kube into njengokudayisa ukuyisebenza into engadingi ukuthi kuqubulwe so masenza lolu hlelo lolu azidlala senza i-awareness yangempela futhi makuyikuthi wena umzali uzobuka lolu hlelo lolu uthatha izinto ngenhliziyo ezinye izinto sosaba ukuyikhuluma ethi umntana wakho mayesengena kuzona bese ke manje kube ngathi into esasingakaze sibe nayo la thina into esinayo la sixoxa izinto senzela umuntu azi ukuthi mayengena ezidakamizweni uyifakaphi ithi fika kuwe yenzeka into usho ukuthi kodwa ngangitsheliwe ngatshelwa so siyabonga nani madoda nikwazi ukuthi nisukume nifike la nizokhuluma nitshela abantu ngobungozi bezidakamizwa it's sad nje indaba ngamampintshi amasekunje usiyamthemba ufana noyise umfowangaleyo kodwa ke manje washiye ibekile induku ebandla sekukuba abantu ukuthi bayawathatha amazwi akhe or bayaqhubeka bangena ezidakamizweni because wakukhuluma konke ulele nje namhlanje ukukhulume konke kusasa siyomfihla noma kanjani ngizobe ngikhona isifungo lesengasenza kuyena ngathi lalela ke ndoda noma kanjani mamhla kuthusa uthule ngiyofika ekhaya so manje amazwi esawenza naye siphila kumele manje ngiwafezekise sasa noma kanjani ngizohamba khona kubo umgqibelo ahambe ayofihlwa ngizobe ngikhona ngizobe ngiyingxenye yokuthunwa kwakhe so bafowethu siyabonga ukubona bonke abantu abasupport uhlelo naba understanda inqubomgomo yala ekhaya nangendlela ezizama ngakho konke okusemandleni ukuthi impilo zabantu zivikeleke ngoba ekugcineni izidakamizwa ihlukumeza kakhulu abazali ukudlula abantu abakuzona izidakamizwa yabo nje uma esexoxa uma kafana noyise indlela okwenzeke ngayo
akekho umzali ongafisa ubuhlungu njengalobo. Ingane yakhe ifike mfethu ihamba isikhathi eside mfethu ihlele emgaqweni ezidakamizweni. Lo 4 days awuhlalile naye ubegule ebuthwa nezini. Wamlanda vele engasakwazi ngisho ukuhamba. Engasakwazi ukuhamba. Manje ibo into njengaleyo and a sad thing is ngangingekho mina. Friday ngangingekho ngahamba ngaya kaNongoma. Ukuthi ubani lo wakwazi ukuthi agcina amtholile amfonisela uma wakhe siyabonga nje kulo sisi lo cause ngiyacabanga ukuthi wafika mhlawumbe ezofuna ngemfonelela uma wakhe and kube futhi wafika mina ngangeke ngifonele uma ngangizomthatha ngotha sibhedlela yayibona lento le ngoba uma ukuthi isimo esekuso wayengasakwazi ukuhamba wayebanjwa ngangeke ngivumele ukuthi ekhaya ngangizothi akahambe esibhedlela ongcona lando sebuye esibhedlela so ngandlela thizeni ke noNkulunkulu ngokudlala amadayisi ngendlela yakhe kwasho ukuthi ngangingekho siyambonga kodwa lo wakwazi ukuthi athathe ucingo afonele uma wakhe ethi abamlande mabemlanda uma wakhe uthi wamfica engakwazi ngisho ukuhamba wayephathwa ubanjwa wafakwa emotweni mayefika wagula wamusa eclinic wabuye uthi ebusuku wami uzoqhuma nje mhlawumbe uArosta efuna ukumphuzisa lokho indaba zometadone kanti ayi indoda yancenga manje siyancenga ngoba uthi washonelele naye endlini wathi uyamnyakaza uyacabanga nje ubuhlungu omnjalo mfethu umzwalo emva kweminyaka ingane ihlele emgaqweni ngenxa yedakamizwa usuzohlala no 4 days ubuhlungu 4 days okuhamba kwayo siphinde sibuye ngasohlangothini oluthini asisho ukuthi kungcono kodwa kungcono ngoba abanye bagcina bengayitholanga ingane zabo yabo nje lo muntu othi ufile nje ngale mhlawumbe abazali bakhe ngeke beze bazi ukuthi ushonile umndeni ngeke uze wazi ukuthi ushonile so njengamanje kungcono ngoba ugcine ephelele ezandleni zomzali wakhe kunabantu abogcina bengcwatshwa uhulumeni nomzali ohleli olindele ukuthi kunengane yakhe yobuya kanti ingane kade ayishonela so inzima lento okubhekenwe nawo madoda inzima so ke masikhuluma silethe inhlelo njengalezi umuntu angafikela ngotshwala noma ngokusangana noma ngensanga ezokhuluma amasimba akhe la kudlalwa yabona nje ngoba ekutshela ukuthi kunzima ukuphuma ezidakamizweni nangu useze wafa wafela khona useyibekile ke induku ebandla ukhulumile ukuthi mawungena la nansi into oyibeka engcupheni yakhe uma wena ungangena emveni kokuba kunomuntu owakhuluma maqedwe washona kuyena oqala umbali Godini wafike naye washona ushonile naye wayekhona la inqwabe esifika kwiMPTV 1 ephinde yafika ichat ezidakamizweni ngizima izidakamizwa siyabulala umuntu ongangena ke emva kwalapho sekukhuluma into enjengaleyo umuntu onjani lo umuntu osayitshela ukuthi iyadlalwa la isilimo esinjani leso akudlalwa lapha the shit is real ireal lento esikhuluma la akudlalwa la so manje abantu abakhule abantu abafunde ukuthi bezama ukuphusha uhlelo kakhulu ugcine lifikile einganeni ukuze ngoba izona ezisengcupheni kakhulu ukuthi zigcine iwele ezidakamizweni ngenxa yeAdom akho ke mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele how I ended up in drugs okuyingozi ngaphansi kweMPTV 1 igama lami nguprofessor Mwamkhize Ngidabukana ngomasigodini sakabheka umthetho siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ukuze uzokwazi ukuthi ube ingxenye yazo zonke inhlelo ezenza la ekhaya ngakho ke mina sengincenga